Kemudian cuma di Fibaro, saya akan video komentar kan pen patai sepangkar result jong kini ki Central Armed Police Force kibla ele exam ling baga SSC result jong ki kalami te kinang dep tang exam bal adap ang dep de kihaban poi sasha ka jing mare bat ban thewi ke jing jrong ngon shap physical endurance test bat ka physical standard test te hakane ka Central Armed Police Force bade ka exam ki kinung de bakwa ban yo kam haki kam Sipai kam CRPF, BSF, terter SSB, ITBP mo manap si border di habne le lomba kane ke exam te nakalen khasi ro kadon state wise vacancy te la kajong te kitu ke bala ele kane ke exam te ki sobha wan check ha ka SSC te haban on login ang tu check kerteng kajong phi la phi yo kanomak phi qualify em tengan pen matai manta hangne ya ki rule kat kane kan notice no receipt ke exam jo kane ka staff selection committee conducted constable GD in CPF Central Armed Police Force kadeu arjar foi nadu khanreu tarik bani khadu arjar foi hadu khasan tarik bani arjar foi dakaba ka computer based mode tang ki ba yala exam ma bat kan exam kadon man laus nem te kinu no ki ba ya ka jingkwa ban yo kam sipai te ha ban yala lomba kan exam te phi haban pen krel pa na du menta bat pin saya le andala mi ka tarik man tho ek ne ban pendap e ka application form code of mark kadai 4% nak sispa gon ba 4 mark te ha kan exam ro kadon laki negative marking ro okay te category wise breakup of 2,85,201 candidate kini gidi ba pass mo ba pass baro gidon 8,000 aspawe din like take gidon live 1000 connection rang gidon 8,90,000 all India begini te ka jingyo posting mede kyong me ka jing jit jong phi picheti e mar gidon bun ba din jin nyo pratli ki forces Central Armed Forces nadu Assam Rifle SSB ITBP ba आपकी border Jakarta ba आपके border into budan into Tibetan border ba आपकी border आपके post secretariat SSF kane secretariat security force akajong jong phiaban jeti nang tu ba hapsa yo ban qualify tekinde ki number of candidate available pasut kum category joki SC ST OBC on reserve tatar telda phila ban le bha pin poi be on reserve te pensa mi ekalis te hapo ka registration yung phi hapo registration mar habdan laga registration ke password e banapo SSC tenang tubre lami bet ki ka marks yung phi kalis yung kerteng ko banjet te exam paper kila yo pang tu kila upload hang tu kila yu bet bakala hang no yo tuna hang no kila upload pe to tangan page direct page yung kam Meghalaya mo male candidate qualified state wise category of forces order run SSF like no SSF baru qualify gitu kategori kidon kadne baik SC ST kidon ar sanhajar sanspa anrufra oh kadne ST to include 6,000 US professionally qualify UR standard ba kibal abha mot ki haba kadne ka UR on reserve mo ST hangne ki bahaba ne kidon sanhajar aspa anrufnya ki bahaba ka on reserve oh kadne baik open kalau gomba open kategori ke teki ba duna nang tu bumangan tu ke hamno haka reservation ke haka ST na ST la kajang category code of vice detail number credit shows this again various district ke ba teki don kajang mo kategori pe hina ma dan general district area border district area kum kajang JDP what Naxal militant affected district area don code of mark of male candidate but code of mark of male candidate te hangne la pen mi ma code of female candidate qualify against state onion series wise vacancy of forces orderan SSF tela peniyang tu dengan pejarak pejong Meghalaya mah ne jong Meghalaya Maharashtra Manipur hane Meghalaya baik B mud border G mud general border borders tu mau gidan B border G general border ka bapha kun bah yo te peng tu gidan ST naga border gidan arp songut tang arp songut candidate teknik code of detail mark arpsan part A part B terder dirban naga general border area beda nyup arngut naga on reserve tong way border general border on reserve don tu fanyongut kamut ba napok Meghalaya ki aduna ba thap ikine ba pas
tang na kini mau kini lagi ayu te ki baduna pha state wise katu te sapon na po SSF de ki khap laga jong nga kim thọ state wise te ki thọ state wise ke dei thang na po kini ki we ki post to ba ki duna ba na punya kitu ki ong ba no money no job semua kan mau badan ba ong tu kam dei kam ta dei ki duna ki ba thep bat ki bom pas ke exam ki le bha te kapus kan sami biang hawar jar fly tila dar kunu ba kwa ngang sapen batai kumno ban register kumno ban ngang sapen batai nang ba kan ka SSC phia panda ba ilang ba ka SSC ke exam ka de online mode kanno ke jing syllabus ba exam kanno ka jing jrong ke bro ngang sapen batai lot te kini bede ke dei tang ke berada to exam dengan sapen i kalis ma check kalis bentar tekane kade ka list chongki list of female candidate qualified for pen qualified markane mar bhab sa exam shwa samare amde kum complete mare shwa to exam hang nebde exam shwa samare tekne ka tengil adon hang nema shibu ko ban thari khasi ki ba dei khasi ma to ngai thot link ka adon hang te list link okay pe ne ki don kin thei ne le kan thei ma insaring link do idarambai wasukrung rom iwa koror link do monai walang khadunong rem kibun mai khasi ki wa tap ini yodon gitu kibun tip ngim jumana ei te phaban tip na duduk menta phaban wat jing tip no kre no ki exam mar bagran por masis nem pen kre jing mare thol pai haj matsa apply hu arja apply pirang don bhagapor kum dei khate tekane kalis kan sa upload po ka description la don isto ki bom nang man page na po ka ban online na po man login na po SSC ti hap ngas upload po ka description man page ki karteng gi jong phi bat philaro ban yo yaki mark detail jong phi hadu ka live way tarik mo kin sa upload po ka SSC po ka registration jong phi phab login pine jong ki rang mail pet to okay mail general to first and ISF and rifleman asam rifle list of people qualify for pet kini di qualify kan full langut bro ke qualify ini kateng la download de fila ban search hang ne fila ban page direct na po ka to tinggal ada ban batai tu ba ki list kilami te phaban let chapo ka SSC jong phi phab login hang tu panda password registration te misla play hang tu bisa yo sila ban load bisa ban download load do question paper ka jong phi na do ki mang ki jong phi lo i load tada pi pass na fi fail tabe hang ne kan matai call letter to candidate shortlisted for pen to be conducted backup will be issued by the nodal CAPF I visit the website in this again tengok ba nam ta call letter bade phaban visit na po ka kada ka website crpf.gov.in nakan ma phama kata hable japo ka nega link https crpf.gov.in nam ta call letter marba khaban tho ekatarik lano ban phamare hangno ga jaka e boro kan sa dan haktu final answer key along with the question paper standard format will be placed on the commission website from 28/3/2022 to 26/3/4/22 tiksa upload nadu ka arfratrik kabut ba la shai kasni tesa page napo sal login hadu ka arfratrik bani pasau marks of the qualified non qualified candidate will be placed on the commission nadu ki mark kinsa upload be hapo ka website baro adu ka live hoy tarik kini kan apa ke datang ki ba ki answer ki te ki mark baro jong yu kin upload adu ka live hoy tarik hadu live hoy tarik by website candidate may check their mark by using their registration number roll number and registration password marwa filar register te phaban login lang ba kan ki registration bar roll number ba registration password phaban login lang ba mobile jong phi ne la phimnang kan mau itu login jong phi lech chapo cyber sapha login nam ta joki sa check kan ane page mobile jong noru page sa login sa check matip yigi mak jong pi te kalis ada bu hang tu te ngala bu description ru sa check na po description la ra video keteng em hakatu kalis keteng jong pi la video te sa download ya ka call letter ka jong pi hang ne ken sa tip ma because will be issued by the nodal CRPF Central Armed Police Force kan https crpf.gov.in kan mawan visit ya ke website tentang kini kebetulan